Timne perlo pakadon kari kabarit do kata kari ke kamrit susu banyak kami kalia ke kamrit susu banyak kasilong ro kari Vatican City ya kabala tip kum kari kabarit do ha kaperte bat kabaduna ha kijingbon breu abaka area ni kajing he jongka kalong tang sispa arpowe ikar bat kijingbon breu kaba omduna apo kasi hajar ngut kinong shong ka Vatican City kadon ha kadauba Europe palaker kud yaka dakarom bat ke Italy ya ka Vatican City la shinshari da upum joki Roman Catholic ka Vatican City ka yo ya kajing la luin ni kum kata ka Independence Day kadai house name kat khandai spa arpo khandai lengba ka Lateran Treaty hapdeng ka Holy See bat ka Kingdom of Italy ka Vatican City kadon shibun ba kimot sana ni cultural site kum ka Saint Peter Basilica, Sistine Chapel, the Vatican Apostolic Library, bat ka Vatican Museum. Barhang ni kidon shibun ba kita kijing to bat kijing tei kibapana. Ya kayo ka kon ni ka economy jongka Vatican City la Krisyan. Lemba ka donation na kirunget kateling kajing di kikot la kodom souvenir ban na kinongwan jongka. Pat kawas ngot na doe hakani kari kalong bakinok shong kim don kam pan siu tax pat kalong ro ka tax free country